ljudi, evo na našem kanalu i danas ćemo igrati na Minecraftu Gladiator. Čekaj, evo ovako, tako mene uvijek stoji. Znači, Gladiator, konačno igramo. Odavno nisam igrao Gladiator, evo vama mislim vama treba. Kako sam bio ko nešto. Koja sljedeći? Dođi da te ubijem. Lik neće PvP, ja ga udaram sad, on neće PvP čovjek. Ovo je baš od mene, neće takav PvP. Hakeru! Wow! Nema se ću crknem. Dođi. Ovamo treba. Ajde! Sala! 3, ajde. Kakav tekstura mogu reći. Znači ubijem. 3, ajde. Dođi si na da te ubijem. Gdje je treći? Gdje je vam? Gdje treba si gdje? Tu je mislio vamo. Final. OMG. Final. Joj. Ja ću ovdje se pijem. Bili samo da cepim njima padno ono. Ajde, kačiš ti. Please wait. Evo 6, 5, 4, 3, 2. Šta je bro? 1. Ajde bre, pivajte se i čao. Aha. Brate! Vidi hakera. Ovo je čist hak. Čist? Hak! Znači ljudi igramo 3 partije Gladiator. Odavno nisam igrao Gladiator. Znači 3 partije Gladiator. Ovaj kit šta treba. Koliko imamo gemova? Brate malo gemova. No stroje. Ajde kad će dođe još neko. Šta brava napisao? Hate you hot. Kako nam treba da uđe dvore. A ljudi ja moram već izaći pa uđemo ponovno. Ajde, Gladiator. Ajde, Gladiator. 3, 2, 1. Frozen. That's my kit. Minecraft make before 6 years. No. I must have that. Ne, više, šta smo ovdje biti? Frozen bato kašo, sveći. To ćete biti.
Naughty bird. Naughty pipi. Wow, uopće ne za pipi. Nije ni pitno. Da te ubijem. Sad uštekam. Please break, sad ću te ubijem. Aha. What the fuck, ule? Kak? Wow! Wow, čak! Brate, kakav hak ovo? Ovo je cheese hack. Cheese hack lik. Ovo je ljudi bio cheese hack. Kako ovo odbacuje, ne mogu da verujem. Gladiator, ajde brže, malo brže. Jesi. Ajde, evo. Isto ovako, sve već tu, ajde. Fire. Sedmi. Sve teleportujemo malo. Wow! Staviti matematiku. Ojej! Uiii! Kako se ovdje ući? Kako Marko se uši unutra? Nemam više jednu perle. Hoću te ubijem ko ništa. Hoću da te ubijem kao ništa, afk lik. Nijak. Ubi ga. Idemo, next battle. Kako ga troluje. On se usud, ne. Ajde, PvP. Neće igrat s tom kad nemaš PvP. Ajde, dobrim! Da ti derebe. Opa, idemo! Zadnja runda. Finals. Opala. Pobjeda! Idemo! Yes! Što sam uradio, what the fuck? Ljudi, to je bilo to što epizode Gladiatora, prve epizode Gladiatora i vidimo se u sljedećem videu. Poz.